peć Sveti Dimitrije, arhitektura i slikarstvo. Crkva je oslikana početkom vlade kralja Stefana Dečanskog. Za vreme stolovanja njenog ktitora, arhijepiskopa Nikodima, crkvu su izgleda ukrasila dva zografa. Talentovaniji je većinom radio na jugu, a njegov saradnik na severu. Prvi poštuje klasicističke proporcije, čvrsto modeluje figure spretnim crtežom i skladnim bojama, a drugi slabije komponuje scene, pokazuje nesigurnost u crtežu i koristi bleđu paletu. Slikar koji je radio u južnom delu potpisao se na grčkom ispod Bogorodice u apsidi, dar Božiji iz ruke Jovanove. Slikarstvo je delimično stradalo i preslikano, ali je većim delom očuvano. U oltaru su uobičajene teme, a u kupoli je Vaznesenje, kao u Svetim apostolima. U višim delovima zidova su uobičajeni veliki praznici, kojima su pridodana dva bogorodičina praznika u oltarskom delu, a niže je ciklus Svetog Dimitrija, patrona hrama. Izuzetak čine predstave u poljima krstastog svoda zapadnog traveja, gde su uz prva dva vaseljenska sabora prikazana dva srpska sabora. Sabor Svetog Save, proglašenje autokefalnosti srpske crkve, i Nemanja ustoličava kralja Milutina. Inspirisan literarnim slikama. U donjoj zoni, među brojnim svetiteljima, predstavljen je i portret aktuelnih vladara i arhijepiskopa sa Svetim Savom. Kasnije u zatvorenoj bifori na zapadnom zidu prikazan je Sveti Joankije, kako se moli pred Bogorodicom.